Bejn il-5 u l-10 ta' Ġunju fil-Belt Valletta se jirritorna l-avveniment annwali Cinema City. Tul dawn is-sitt ijiem se jintwerew għadd ta' films fi Ġnien Parelli. L-inizjattiva organizzata mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta se tinkludi films ta' ġeneri varji u li ntażlu minn volontiera. Iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef fakkar fil-ħsieb oriġinali tal-Aġenzija dak li tagħti ħajja ġdida lill-Belt Valletta b'diversi inizjattivi. Ħsieb huwa dejjem wieħed komuni aħna li r-riġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali nżewġuhom dejjem flimkien fl-ispazji miftuħin differenti fil-Belt Valletta dinha l-esperjenza unika, ċelebrazzjoni unika, kulturali. Ma naturalment kulturali b'mod soċjali fejn in-nies tiltaqa', fejn in-nies tieħu gost. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici innota l-importanza li dawn l-avvenimenti għandhom għat-talent lokali. Dan huma inizjattivi li jkomplu jagħtu opportunitajiet lill-artisti nfushom biex jeżebixxu x-xogħol tagħhom. Fil-fatt parti mill-lista tal-films huma films Maltin fosthom Blood on the Crown illi allura qed tagħti opportunità ġdida, pjattaforma ġdida biex dak li jkun jista' jara t-talent lokali. Fil-fatt se jintwera film kuljum fid-9 ta' filgħaxija, dawn se jkunu Inglorious Bastards, The Book of Life, Blood on the Crown, Marian, Sideways u Back to the Future. Fil-waqt li l-wiri ta' dawn il-films huwa bla ħlas min interessat u mitrub jikseb il-biljetti mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta fit-Triq Repubblika. Aktar informazzjoni tista' tinkiseb mis-sit elettroniku tal-Aġenzija Kulturali tal-Belt Valletta.